Mangkin Puniraris put iadnya ni khatur punik cerita yang sanmantin nekan dong awanda Kanjakan punika sane kantun wantah ide sang Prabu kemanten Sang Prabu dahating engset bengang-bengong iri kering purian ngayunang sapane ari Sang Prabu bengong-bengong wiati ngayun-ngayunin pemastun itu dia saramu Quran jantan kayunin antuk ide pemastun dia saramu pungkuran sina-sina bakal mejantan nyekale kewentenane niaga punika raresane mekawinan bingung-bingung kayun idene kita sang Prabu madu kayun sudah iadnya sapatutne kayun nirmal nanging kayun idene puter sekali mungkin raret modal
saking puri risampune rares suwe ide makayun-kayun rares ide medal saking purian Kerares ide sang Prabu ngungsi gunung tetujon nyanyi wantah nyelimurang kayu deni cukup suang kesaktian krem sampun ngranye mareng wana cerita yang titiang mangkin risampuni ide sang Prabu ngeranjing iri kering tengah hingwana edo ngasi ideng aksi kewentenan genah sani dahating asri pasraman resi sroda srawung sane asri punika boyo jesios wantah genah ide bagawan serute serawu sang resi sang resi nyangre ide sang Prabu Jani Medai antuk bahwa sani nyur manis ratu Prabu
Inggih aratu Sang Prabu murdaning jagat sani mau damel yati ratu dados ampura titiang ratu nemangkin titiang metaken dados nemi wiakti ratu rauh mariki kepeseraman bawan ratu panggil titiang Siki panggihin titiang indih perobawan iratu sekadi mangkin kadi nandang iwang antuk titiang anarku iratu sekadi nandang sungsut ring kayu ledang ratu titiang nunas mang dari ratu ledang sapun apisane mawinan iratu sedih durusang ratu mawa sang ring ragang titiang